SOMPA FM. Yenina yetie SOMPA. SOMPA FM. Ya boy, ya ba SOMPA.
SOMPA FM. Live.com. The code dana sono ye tra life ewo ho eye SOMPA FM afe ye hwe na ensem no senia esitia no yetimi emfa emamo ye hwe ensem na sia na ye fiti ase ede afri oboase west kroponi mu asante matemo na kro ba ko hwa ye frɛ no se oboase abompe krom ɛhɔ ɛna rahusem bia se nyina no ɛne se maame bia wonya mfinhia no bɛsɛ aduonum wɔtwe 58 ye kasei eminfo bia kwa yo no ade ama wati na nanom wonse do na sane ne masiko ye no na emu onyan ono ankasa ne baba ko ya your friend sister wone SOMPA kase fo twetwe nkomo sane asem no osite no sane na sitie no wode mu ama ne bo enim kiremu ema yensei asema zone ene me kwetu mabaya na kontemti ene kuna tena kulipotea mbedi iba ya meskobe kumefozo efraya ya zesta yawa mama sekanda ejie anybody zoo Ramseme waba nina kwa wani abrabisa mima mieje mami akosiata wejemo adai minimo wejie hospital mini umewamio kamini wobiao minimobio wekwansala mini abe mabako niwepira wane afro anu muzei jaza mujeje numuni mini emu yao Mami a wanya mfinhia no aduonum wɔtwe 58-year-old woman ena enuada wɔkyerɛ sɛ Greekofo agye wɔn kanea preso yi ena ɔmo ahudi esi ye wɔn kɔto maame no a ne kɔn yɛtwa ama na kadɛsɛ ate afiri so na ensɛm wɔse nyina akyi no ena SOMPA kaseɛfo esi asɛm no twetwe yaso dodo enu tie toato ahoma ene omonyafo Frederick Ado Waya Assembly member ewa bempe krom ho etwetwe nkomo na emu nkyeremu kan ya esi ase no honorable enso jemu mayesei Yenina ye tie SOMPA. Aya semo ko Facebook no so aya SOMPA 106.5 FM Accra and also YouTube SOMPA FM live ko hwe wani so ade moja pa egu ho no na mami na asemi ye beto aso ane amene ade akyensem bi se pi wo ho ye wase ane aprosifo nso twetwe ho nkomo wani obi wa asem ede be na so si ye ya amarahu sem wasi atimi ato no na sede yesi aka no ye de ani bedi achi de be firi mu atobia no ye mfa enkame marahu sem a efi oboase abompe krom ba ye no e na ye gyemu amamo no Yenfrara hosem no mu na yenfa ye nkyire ensemfofo mu Ghana Revenue Authority ye GRA adwumakuo no wo ma ye nsakire kakra efa enhyehyɛ foforo ye aban de ba ye wanga na sidi eto a edada fango enioma ahodo eso a nanka enne no mo hwɛ anim sɛ saa ensakire foforo ye abai wo mbetimi arolling out na ne ye wokɔ bia ye kwa akɔtɔ fango anase saa eto no wo mo a wo mo tɔ fango nyina no wo mbetua wo so nanso Ghana Revenue Authority for HM
se enkomodidi ahodo bi akoso ama wo masesa enne date no e de akonyame ya do mu a bosumi ya emu ne da etoso edu ensia na ne enti a wo motu sa anamo ene se sa taxi ho asem ba ya ne edidi nkomo e na Chamber of Oil Marketing Companies for e de ba ye se da bi se ya ban e de nsache foforo bi sa ba ne tichu sa akwakoye to a enna bibi foforo bi aso se fango na animanum ye ombeka se enhyase de e ya na e bi ya niam ahodo bi a enkoye enti ode o ha kakra e betimi abanti na ho benya se wo mo di akotene e wo saa asoye honom no wo mbe konkonyasie didi nkoma hodo mantiase aye adwuma no obi a agye atum se eda sei anase eda sei ene sese ye gitum se bibi saa no e betimi akoso nti Enshiamudie ne nkomodidi ahodo a akoso no Chamber of Oil Marketing Companies ahodo ene wo momudi akotene e wo saa asoye nimu no afei e na brewa ipuma kwamu a wo makodidi nkomo ama entiase aye adwuma no nenam so ama GR4 e de enkratai apiedwa wo mo bo manfo nyina anohoba se na nkene ene sese saa rollout no wo mo hyase nanso wo matu e de ase busumi ne da etoso edu ensia na enkratai ya eba amonten no Commissioner General Yoda GRA edwekuo no ano Owura Anthony Kwesi Sapon wono enana nensa ehase a woka kire wo bibiara ene fuel stations ahodo se ene date no a anka no mo pese wo mo hyase no enya de se ebekoso enti wo mo hye no so se sa kire foforo bi bekwa kra no a agise bosumi ne da etoso edunsia I was also Mono and a coalition of concerned youth. CCY, Wamso Adia Tuja, Eltrosa, Sawan Ghana citizen who are Ghana buying, I pass a faculty console about Fangoso, Emma Fangobo as a Peja Konimuyatia, Wamo Genoa, Waman Tiasiakra, was in the ocean, Paradoya, Jumanua, Wamba to me a cancer or Hamunchemoba said, Dunum, Agaka Kona Dio Sianshaw, and a Wamo Aya Mabunia, Juma, at the Wamo Magana, Yenya, Yafahudiana Feya Sumji. And I'm so ama yamani boni kwame redu anepanipa ya coalition of concerned youth would do one more anymore. Yera Richard Mensa atwetwe enkombo and what was already almost Ghana buying sawanya hu bibi anya sa padia ayokotobe kuma ena odiabe yenso Omanya yiwomu yenimse mabunu ena deswa pa eda yenso sanse yen ene yehwefie yehwe yere yehwe ma yehwe busua sie enipa ewo oman Ghana mu se ka se ebu nkonta dodo no a eye adwuma hwefie busua no mabunu eno nti se de etro ebeto eye fuel so a na it said de odi adesoa ene eso ye mabunu efrise se eni ye kofie ye kwakoye adwuma na ye ba behwefie a ye ba fie a electricity ye light no watum 14.75%. ensu a de bedwade be ye aduane so watum over 4%. na ahyentiade so ebesan so atua akọ ede aba no so no wasan so eye fuel anase fuel so wasan so the tax atoso a na ye se yen na wo de how etuen so enti His Excellency John Dramani Mama say ye besre no so the true to sane man so a na directly yen mebuno eni tie nti ye besre no say saatfo no a ode atoso no 1% eye per liter eso no do. I was your worry area executive director at the coalition of concerned youth. Yera Richard Mensa and Yetese Wabamania, so one was Raban, so one Ghana citizen, Esodo. A Fayen Remway, a Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Now saying that no more diabetes just on Yanam and the condition of service be 2024 moment penny for Kodia share. Ya one since Bibiano or Shanimu Coinsa Bino, a betimia na Sadia Diama woman Sabaya once Wakuma Bato one yem ama once who are brought with some no Bibia Quayen or Quaquay Juma. What's me at Yakuma fine at Simia Quaquaji amount phone qua. Now watch us, Ebesi Sabre, and ya dear Abino at Simia to one among Ayawa Pedia Diama one na watch your chairmono. What the betu just said was strike. Nano no a passia and he said. Sauda ya sabia bi omo wodia ene obeti wani no wahwe na mo fe na wo ba wodia enya de a wono betimi ahwe wo enam so amayafo bebre ho ene kwa wohehia mu wona na BX oxygen si wo mo so ye de wono eba ye na so no na chese wo mo chese nya de a wo betimi ahwe wono mesanse bo hye ya wo hye wo ho no enya de a wo busuo nene no omo de no bon trene de ama ban no so be sorry waka atimi aye bibi e de afasa de no ho de amom se be ya won so no ne awo pe no won sabeka ebesi ne ya ye kasei
wɔkyerɛ sɛ aban no abɔmi fita duku ɛna di akyerɛ wɔnom na wɔn nso wɔnim die mu no wɔnim center so kɔkɔɔ baako yɛ wɔbɛtumi ate akyerɛ aban no ɛne sɛ wɔkɔ strike wɔsɛ ne deɛ wɔsɛ da hɔ afei na wɔba yɛ ahwɛ o ɛnya adeɛ a wɔbɛhwɛ nti yɛ kɛsɛ wɔkyerɛ sɛ nya adeɛ a sɛ adwumadie yɛ a wɔdi ɛde boa ɔman Ghana yɛn mpɔmuden ho nsɛm no wɔtoa soɔ na wɔduadua mu na wɔkɔ wɔn a ɛnɛ apɔmuden ho nsɛm na tete kyema kakra ɛne wɔn busuafoɔ yɛ a wɔkɔ akɔgye ayɛ ahwɛ no a wɔn ani abere so ɛna wɔn esu wɔn mu bi ɛne sompa kaseɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ amanehunu ahohiahia yɛ asa strike wese no ɛde abɛto wɔn so. Mɛnso mi da se ayɛ na yɛn mpɛ sɛ yɛbɛte sɛ ɛyɛ abandadaeɛ we deal with employer Ministry of Health and Society ana fair wage and salary commission and society so be sure omo sensan your document chief director na omo da no omo na sign here it's not about the minister and the sensan here the no so we don't deal with the government but we deal with the state processes the question say no kwe ya mo time yes dey ho ka say o da bi management assistant here there ya mo time for almost 6 months in since January to now e ya dey awodo say secretary so keke na ade na ye aduma more than 6 times we have given them ample time more than 6 times because almost say 6 times no o sharing na dey na o dey back on board how was it supposed to and I say no we post up the sign and we are not negotiating mama find in fact we I say football na ya mo bi ekwanya na coach obi adi team aba park so na ya select na ya bobo un say team na strong down you afi there also we say support match na me go for different players na what be that just ya bobo ni wie na next match na next match aba ga na obayi e die no ye kan say ye abusia madam Romamo fanche ye hwe na yetimi apene no ede amamo na chese patient ni bi ena na ye hwe se ebetimi ate wonum nsem ni nyina mu no yenko asante mantamo ni awode amansa na so woni amansa di nkita ho ede Ghana Registered Nurses and Midwives Association no yewra ni monyafo horo na Yakubu yenya no ahoma no so yenko nkobon komo kakra yewra wadaro mate yenka so mpaso ne yada wase amo ha o yeah, Miniaba, Mijimoso. Now, when I'm to say, Medafo, and I'm your romantic, a yepa, you know, my minimum lesser than yes, sir. It is a say, Casao, if I were you, man, away. Sister, I'm driving on my partner, and you know, Miniajum, you see, about it, or shall I have some facility? FM. I buy so on shed their home son for so. But so sanity, I want to say, who's in our casa. I didn't make that, Minaba, and you be Biao. And you are, yea, Sabi, why not one road here, or so we are on Cabin. You are to pity, Anna, I have, and I say, Hunter. And when I mean that, last year, you be collective again, like condition of service, beginning to yeah, but now you're abandoning Nitino for Banana said, and call Baba. Now you're George, yeah, said, yeah. Omani betimi up etia. Ya yeni nyina awie last year. Ya bibi awie. Bibi ka kebe na besantem ana engineer maso. Eba this year ana ba pupo ibai. Obai no se ma ne kaka na wohwem. Wohwem a de nyina agya tum no de beya adwuma. Afa wohwe bi. Ya san ne fa nya adwuma o se debi. Na sa me san dem se tira. Ehene ya. Abla nyina agya tum se. Ebe ja sa de asese. You never heard your money. I put your house in time. And it's at the end, Kadija also wants out Minka. And then you see now on why Abana say on sign, Eddie and Tina one sign, change their train. Ain't woman share down mamma mu potintia. Woman person be signing a Diana Nason Bema Pediamamo. But that's a far almost a damage to Pino. Kaka had to tell him from moment. Almost so much I say. Implementation process no omunya anyini hunye ebe kita and say yate now so odi asai krata ne say ampa wo na ukoma fair wage salary commission any minister of health any etra say em obia de ohia baye ama mo hwem na mo twa bi filmu ani yaje o yatum eti foundation say ampa mia na me gitu mu ansa ne what tinkunya awe how this implement no situation time what is what you said a bit da what just here you say only at negotiation me was negotiation ya we na da you hear no baba e bia bi the years of that time o say we are yen na hwe ekwa baba to a ye betimi a hwe no ama de aka no ayaduma sa de tebe pepe
Yara Yakubu my entremo hasenum say Ministry of Finance and I'm only one muchi and answer Ministry of Health for. Never told me that say, Mamma Jaga Kenny, is you say, a banner employer, the way I say, I feel you be an implementation. Fair Commission and a Ministry of Health. Now I share the abandonment in my mamu. I need the ombudsman to the mamu. Ombudsman, getting now to we are. Then I call finance ministry for approval. I want to know. Tikasime woman know their mind. They just Kasime near. Finance ministry now do ya. I'm say what was that every this almost a copy. Now I didn't never know. I say, Omu ye. Me was a one of the BBC with them. I'm going to give my way as a study. This is a finance ministry, and I choose a copy. Now, I didn't see that money one share last one on say Abanse Sanyaba already Mosemu ye BBR 2024. Nadian and Sanya Dowd when it's a Mashebe Dramoa. A committee here no sharp on Modin so one ban or then a year Rayu. A 3 year can be self finance minister and one share. Now, my pedia ya more pen 1 year for Mamo. I didn't see for the last time. Mon share na mon penny for the money woman conco shana de Obiano. Mon share na mon resolve. The veteran me that say, yes, you ever ready to meet them. Name before you say, meet you no. I will just say, I'm packed. Name me now, no start our contract. Now, it's so good work. They will say, now you are ready to listen to us. But I will say, it's like that. We are going back. We are going back to the machine. The machine is saying, it's a bit difficult. And another emphasis I get about some. Not just a moment condition, Modema, one of them, so sign say. Woman na ade na bomati ase nya se bia mo kwatena se mo asa ase for won hyiamu de bia se mo nuaba enu ano no hia nuaba ayete wo football na ya mo bia kwa na coach obi akova ni player aba park so ya ba park so na TV ni bo chenwa o say and match commission me jabo ni bo mi ko na sam be enya nta ise bobo na wie ye nya wie no ye mo wie next year no na order the best of the ban e dia ba pepe what's am a waka kira abantia wan ye fa wonsi ase me dofo yeah that say yasem che wan say Ghana mama ye nyina nka bi employer no say the wuye ase the Ghana for apomdin gwa to pre e do hwe na won san na ye trust de nya djuma pepe maya na se me dofo ye hia obi en we be sabo aka che ne ye ne wato ankomobone so wai Mr. Damase, na mi shamo pa on Shramon so busiani ane kasa ye wono and na Ghana Registered Nurses and Midwives Association na santimantem de no waye won kasa mafu ye Haruna Yakubu and anything Wo ensemfofro emuno aban dia to just say busumi enum ya atwamu enipa beye ahenum 500 eni echire eni achire wo mu asankrofo nyina na efum agudi a wo mu tu emfamra kwan so galamsi eho edwumadie ena na wo mu eye na enye no nko a ena aban aye wo se wo mu tu na mo sonkokra sede beye a ensase ahodo ye nam galamsi so nkofo yi asa no ensuansu ahodo enne nyina adaniti ya o fo entimi nomno wombehwe na womasiesie ni nyina amani ate wan na aban dia to just say eniema bebre wo hono mu a esi wo ho kwan ya enti wo mu entimi entu anamoyi emma no enwie peye nitichu pa ene wo mu a ya chekere wo mu dodo no a yentimi emmo wo mu kwadu ye no so akwakoye wo ha kese ede ama asoye hye ensase ene wo bade bobre mu nipa wo de adomo mai na dwumadie bi ekoso na wotwe wie ye ewo nkran ha eye mining emotion summit ya osofo a wo hye ensase eso Emmanuel amakofibu a ekokasa wase na ne nkasa emu no ene wode ato dwase efra fimpino ene aduonu mienu kosi aduonu nan no enipa beye ahenwotwe ene aduanan enum 845 ena ya kire wo mu ana wo mu eye galamse adwumadie ebi enso wo hye mu a emu 35 pe eni etimi edi wo makwakọ gina mra nu mu a yabo mu kwadu anu gire mu emu ha mu nchichemu enan osesa niema wanyina no eyade a emwa na mre bi a etwemu no na se aban edi ne ho fore niema bi atiti se political interference no ne nyina ka ho binti na am okono akwakọ ye den enso se sie ya wo mabai de wo mbayire niema mu dankran se de be ya sankrofo no nyina ye betimi abo mu kwadu na yensa hodi obi foforo so a wote abontin hunu a enya de wo de ne ho bekwakọ hye dwumadie bi atisa mu yentie. It has even extended the challenge and the sophistication of this challenge we dealt with. From 2022 to 2024, out of 845 arrests we made, we couldn't even prosecute. Only 31 or 35 were
we were able to prosecute. That's a paltry 4%. And that is really the challenge we had to deal with. And we asked, how did we get here? And I think we are asking this question not because we are interested in figure pointing, but we are asking this question so we can get to the root causes of this challenge and address this fundamental challenge that is basically coming to destroy us. I have not even talked about the health implications of all the things I've talked about. Well, what is at stake is political will and the determination for all of us. Emmanuel Ama Kofibua ene yesuofo wo hye ensase ene oboade mu ene pa wode adumo mei eso enu achi ene wo mampani John Dramani Mahama esan ka kire Ghana fo nyina sesa asemi wodi kan aka wo se timu biem se ndisi aban de wo ma wiata so se galamse wo betu ase krakrakra e wo mei emu enu nti ene wo makofa gold board abase wo mbehwe no wo matenetene wo ma wo mudi sa adwuma no ye bema wo monkrata na mpo se ya ma onkrata no nche se kotua na mo bia keke nemu ye bemo nete adwuma mo ye no se de be ya ebeboa ama ensuonsu ane sase yesei no ya hye apɛ ho asɛm aka ya boy ya ba SOMPA Way aye omampani His Excellency John Dramani Mahama. Ana asantamai wanoma afra tuntum. Nenyina no ayasa da sebra wasebonsu ya wotoso mienu. Asante mampoma hene wako ne krachi eponi mu no na wade amamra ane amane egu akwamu a wo hwe na wan no dotiye amane yo manyina atumi akoso na wotwe ya etwam na wotwe na wieye na wade no eto mpam ma de hye no besu ya abehwe na ni achi ade ne die twato ma no ane empanyimfo atwotwo wuro ya won mokwase na anya asemkuma Ghana mampanyi abedi echirda da Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na fei yewra empanyimfo awodo ya kanadi akompreko a Japan ane MPP empanyimfo ne NDC empanyimfo won mokabia ewom ewo ma Ghana hu nyina wo so ade won mo ne monyam akokota akire bi akohwai sada sebra wasebonsu ya wotoso mienu asante mampoma hene na yiyo no ebetumi aye krabehwe na wo hwemu a wotekra ne bra ngoma so asante mera wotumfo setutu ya wotoso mienu awo amamra ne amane amuo no enne na etwase wakokore ne dehye ani achi na amamra bi wachira watumi aye na fe won na dinka kura ama won makwakope ne kura be na fe ne dotiye no eno so atoa so na eno na yatotia se empanyifo ne won mabo anan ya wakwakan yewura ho ama sa ayiyo no tumi akoso no enye asemkuma yeguso da ya yepusu ahoma no na yakọ asantemantemu ahwese yebenya empanyifo atotowuro na ye ne won mo adi nkoma na yeguso da ya yekasai yenya won mu a yebekọ ne yakodi hu nkomo yendenya wonu mu dia yento ansam no so brepam no yensaka wonu mu a yasa no ya ye no tese eye eframantem ene anlo yebekọ yenim na yekọ yechi yenkọ akosu ejewo akode ho mra na yenhwe se empanyifo no wonsa atimi akansem bi opese ohwe edigu ho ema yene a na yento ansa de be ya bretu presie nana da sebre osebonsu ya wakọ ne kra echi ekoso nana no no na menkomra sisia yo medasi abusuaga na kwame ageni mboaten nana kokoto ekwa kwotwetwe enkomo eba na mamra ne amane mu a asante mantemu wabene mu ye pa sebra ye kasai wo asante mampon ya wo hwe na ye ne no edi nkomo kwame mahai ma jo so nya to akosia mo kwame asante mampon to sai akosia meka se boko ne so nya boko sa enye ni se brichia aboyi edi areho ana abefie enche bia ana ti o ti bi ti bia so da sebo so to ti o front one titi mo baka na ache da na front ba ya no mo ti mo agbo ta na ni nyina no ja mo kama kasi so e de bai na ompele tuku asa na no pesa na ochi mo na oye da sebre ni do ti kesha asia na no fiada no fiada no ye vigil dia o si paying for you now to a fact that sebre o se buzo to so you know
yema pa ya obeye edeboa Ghana mai asantimai ene mamfomai it was me na o sha se adasa ukia peso hele ni echi ya onu eko eti so no bia mafa hele ni echi a abesi edonya adele mu ekasai na agosia enano adaje de poso e wasantima mfo han se tie ne se o he edomu mati parishia na waji Yema pina to for more. E go back in be there. You better say ye dey atuga. Na sanwa e be balon plan committee e dey ras adot yi e edwira hene erema o say everything a oto na street na no tia da ne pa there. O he do ma tempenten kwa pa. Te se ya go do so ndi kwa mu na omuji egu akwemu a bebi man for betina yo ke mo she wa le kama amfa ho an edomu abad bia yele no ai na tamu dia ai se pa tele man be mo tere ya ba so nya sentu a na so yewem na ye sha amamre no ankasa so mu ke ai do ti ko se wo e po ani wo do ti wo no ti ye Kenapa kan sa ko ekra ni oyense oya amamre kamanye atano krabre na onyano krabre bia wa ya amamre kamanye bio apedi be na nemu de baba tfumu de be tsadie na de baba tsadie no aba be ayika no anka se fe ekie no kine de be eche eche ho ye no se da tbre se do so to se ne omi de baba tsadie ana de baba tsadie de baba so a o da be na ye ayika no ye no ana ekoso no yakate da tbre ana mtemi ni kete se so to go to ka wa da no ya be kan se da tbre da tbre se o ke me mana no chinya ba ko ya cha sao cha cham da su da tbre o ba yo cha cha no ni ka se da tbre na so ba cha cha da tbre o de da tbre e ko e dem e ti no aye ni e ko so ha no ana ansana obewura hono na wakọ akọ da sekeno ti kan to kono nje wo bia mo be ho na odi ti wono mo so wa o che asma bia kasi na ti da sama ni kuna o mo man da ke ba ti da so ti ke ba plan na da se ga ta na na se o ti da ke ti amanda so ni fa reno ai ko wono mo na o je no per cheria elen kan ko be pre abobia kan me ko pe ni so o ma ha mo adaji e ba boy kan so le pre ana aba na e ha mo evangelist ko fitu ni ave papa o ya pai na ya mi pa o ha mo ti dia no so ta so ti e na pe ono so wo du ha mo na ma ma e ne ha e ma mo pre ele wa ha mo e ti dia na ma po e na e ta na dikte ya o to su ni ono so ti from na he ma ma tu fante aba na o de tu ntanya ama ya ka be se gana fa me ka de na he tu na o ma ba ha no bona ono o na bua ma sheno kwa no chese ena no yewra enya medru ya na o ti ko nya medru asa be wa de so okay asa se ma ko e wa na family na ma ko so so e ke no a na wa ko so excited o hina so yo hina ko bra na ma ta se ma ko de o so family no se se za e no o tu na ma kwa de pa ana na ma ki sai e ke ne na du se direction e o sa fine se ba de dupla me so do dupla ma na so a o no kwa ko ndi she no de chi anta na se ti so o se ti mo ki je ni ya na se se sa no o ya na ma ba ko sai a dia tre ye ya se do ti do so to ni do bu sai se da ko de do so to ni ya na na ga se pa ko ma mere a o je ya ma ye na mo de ni o na ga de so do mo ti na ba me mu ana ko na ko kra na se se deve ter que ver. E eu sei o continente negro, o que por assumir, ababa, o que na fe. A mama não pode só casa, assumir ababa já. Yo, ana kwa me wadaro maya na wadi ekira maya nyame ya domu a enumere yebasa so aba wonche biem na sane enhwaye ne bekọ na afe ya kwakọ peno krabra nyina no wabo emu enchemu biem wae.
Kwame Yadasi. I was your way, Kwame Ajenim Boating, Nana Kokoto, Asante Mantemu, and na wa a Bana Mamrani Amaniamu, our Binimu pa, and na Yatesa, or Churchimu, Sanya and Nay, your I want some echo, I was Sante Mampon. Secure sanitary part of Cassiabo, and your Guswada Yabo Munchimona, I was young and Yabin Toya, now Aqua Pebi and Thompson Serrano. Our sanitary pada a man na ajiatum a papa ne buona so at the form. Now when was also a you see a likin found a bow and my wanka son will buy you no a sippy as a sita at the mount. A secure sanitary pado, wababi and yebi, and so I shall see ya at the top. Secure sanitary pardon qua. And I just said what the shassia, so what the boy by a brow brano as I said seba, and she talk around in the choka, sans and she top it and pay a riabon swasa, and nothing and she over top. I'ma be bia baba tanafa now. A secure sanitary pad was a quality shops I would win in supermarket and online shops mo one sa abakabi na asante mantamu de one more so say twetwe enti mama excellent cosmetics e worum na ya chimni do so puo pa yare de akoguo mama excellent cosmetics was a persecure sanitary pad ni bia wo san ho a watwanko so kwadum pz ana kwada so estate taxi station one mo a Asempa pharmacy lane one mo e wona abehun old Asempa pharmacy lane bibia ni afra no I was 0243 862-158 0243-862-158 na eneno eni enkomo eno ache no korampo na ahomeka hit patch wanom so aka ho bi ena eso wonya bi a wawie kura ye gena weso na ya dan ye ho tew ya ba na aka chi no ye rebeto so Kweku, minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it does got as a condom. Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho ebe angel educational complex no na akra hanso so de wo mo ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no hudru na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demufo medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me senfimfim me biem na wo hwasa me se ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush
brush ene me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste ene ne brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herba, Yas whitening, any Yas total care gel toothpaste, and the brush. Abusian chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy. Munde dinam se mena foreign call. Hello papa, what doba do be ani o. Se me feel London ekọ US o. Na no kwade wo kura fa me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi ekọ bo sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekọ ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo ya o. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodojasi eye bemaba e wo dansi mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra wo yi ka so depo. Ene pokua se de no kra to nchen a. Wasa wo bi wo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wasa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebi so magazine road, head office no no. Wa bie depo kese so e wo da de ntam. Edwesu Accra road, Femeswa opposite Alaji Celia. Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketiapa, addition my yenda mo sene mamumo any chain. Area Prantober Cassia, I was SOMPA 106.5 FM. Etra fire fidia who doing in our sono, yet so acquire nim. Nasania Misika, Yanuya Casino, a Yadia Ghana registered nurses and midwife association. No, woman so mudia, woman do not dear. Any woman feed the personal books in na egu free na cray, one enquajuma. Nasa what do I need chemu e won mesuamu nso a Eyadia University Teachers Association of Ghana UTAG Afe Technical University Teachers Association of Ghana TUTAG and afe won nuanom a wonso colleges of education Teachers Association of Ghana SITAG for no wa me ansa to kesa ka wo trapam ho e che se wiase ye de yawo na se anya wo ya ye nya wo faye wo tre se Eyadia aban no won book and research allowance enwanam bia no efa wo hwehwemu ene won nwoma yom ho no enya de aban no de ama wonom se ne ya na wo ye no no eno nti omo so bo aban trene se wanhwe na se wanya wapede ama wonom a won so behwe no wode onwuma nyina da akọ awieye na National Secretary Edma University Teachers Association of Ghana UTAG no eye Professor Elias Mumuni woni ye bon komo efa nsemi ho yentie sania esiko wieye. Normally, this particular allowance is paid once a year to academics, and the academics are divided into two: those who do the teaching and then those who do the research. And so every other annual year, we go through the process of receiving a lump sum, and that is meant to support our teaching and research effort as academics. But in this case of a change in government, we realized that even the budget for this year was already very late from March, and then appropriation done subsequently. So because of that, we really didn't bother government. And from March up to now, we've done various follow-ups. We've met with various stakeholders. Unfortunately, we've not been able to get any clear-cut direction regarding this particular payment.
Awusia ni ayati nke one on the trap for Edinburgh University Teachers Association of Ghana to takeno Professor Elias ne Kasano wa mana mpemwada wo se ene eyejuada ekosi efiada 13th of June na sa aban no ne awoka no wo fa ne kokoasa eje ne nsabemu ema wonom dia won so be kira aban ne sampa local we no eye just strike na ene obe hya ase e de awrem. SOMPA FM. Ayan kwatia dromra no ani ahaban ya funu panso ya mfa nhyen ya ben kwachia de efe ni nyina sika ne de yonti no ewo hia se won books and research allowance no aban edema won we say eye 2 tag afa C tag na U tag for na ekasei co-chair Emma Citizens Movement Against Corruption eye Adam Senanu opanyini ede atu dwase Ohawa kane for the Sarfo Ken of Oriata and no more say ya wada Interpol for one red notice so nyina no was say yan faso bono and mona lawyer for the entire opinion no ekasa and say and nan wada and a special prosecutor Oraki Sieja Ben and betu just say opinion wa bra na wada so ekita ni dibresa for to Sarfo no and yema hudu bebre honma wa ya contraja hudu bia wo masansan ya emun sheda and na honmo hunu se onam nsa so amwo man no ahwere sika kese pa enti ehu be hia second of Oriata beba no wababeyi ensem ba ko mienu ano ensem ne beto odwana lawyer for editor special prosecutor nim se opanyin no ne ho edodo no nti woni Ghana ha kora watukwan akwa ama no ne ya wo kwa akwaja yarehwe enti komodie bi wo hodo mo ne abafu akọ nanim ama wiase asesa enti video calls ahodo zoom ni ne ekeka ho ni nyina wo hodo mo betimi adi nkomo no ama nsem biara special prosecutor won we bi se opanyin no nanso special prosecutor Kisieja Bense da wo hia papa no ankasa e wo honam ani mojamu se obeba betena nanim na de wo bia no wo ma hwa asem no aka nsem no akwakoye bebre ya nipa dodo no ene de wo mo ano atum na owura Adam se na no nchi mo wo de bae ne se sabe wo bia ankasa yare de entumi mo panyini no yare de e wo ho e bata nipa ho nanso eden na di adanse pefe se wo panyini no e no kore se wo yare ya enkrata semu no bibia de di pefe se dia lawyer for ne ka no eye no kore sabe wo de wa no pan sa ebeka asem bi ete sa na enkrata na danse eni hu a ya na ehadwene pa e na asem we so no enye se bi abusuamanso kitu abi ne yakase abusuafo kwa kotena se yaka we no eyo mamu no nyina asem no so emu oduru enti won de obi hu no se sanka enkrata ya special prosecutor wo hwehwe e de afrim penifo ho no wo de koye cheche bibia mu pefe ya enkenye ne se ne opanyi no wada Interpol for so red alert sui. High-level politicians are reportedly set to fall sick once corruption charges are laid against them, and this continues for years. If you talk to other jurisdictions, they'll say that this is a phenomenon across the continent, and at the end of the day, nothing really happens if you're not careful. So, honestly speaking, I am not convinced that they are making every effort to ensure that Mr. Ofriatta is available. Otherwise, it's not clear why they never submitted the documentation, why they've not facilitated a proper engagement, and why they waited 4 days to the date they themselves had committed to suddenly say he cannot be available. Adam Senanu eye co-chair Emma Citizens Movement Against Corruption. Awade afetu akwade ama yamofra nyame yadom a
efiri chinade kora wɔn ba betro ensɔhwɛ BC ɛwɔ magana emu wɔkɔ gomoa east abato mpaso so mrahyebatwani ayo monyan for Desmond the graft pay to ana wɔkyerɛ sɛ ensɔre de ho hia nemo ɔbɛsrɛ sɛ eduru sabrewe ya na yɛta hunu sɛ enkoda ne binom ɛde materials bi ahyɛhyɛ wɔn wakɔ akɔdwudwapo bewie kyerɛ na afei wɔn mo pepes yɛ ba betwam wɔsasa de ne de afiwei wɔn mo rasa wɔn betumi de full stop asi tuo na wɔn de wɔn madwene mu fan akɔkɔkyerɛ de wɔn mu nimu wɔse enumom na ɛbɛboa ama nkoda ne nsɔhwɛ a wɔn bɛkyerɛ no atumi adimu ɛbra yɛra Desmond the graft pay to wɔn SOMPA ma ne bɔne kwaku adema ya wɔto yankra efirifimfim mantamu ɛbɔ nkɔmɔ no sei ne nkɔmɔ twetwe no esikɔe SOMPA FM. I was your way, Yera the graft pay to Anna Gatin can and what you know, Municipal Education Director Miss Francisca SC the graft Johnson, Anna Gomoa East DC, Wabapa Margaret Nana Akom, Wami no Akabomua, and nay, one of the so at the Echitaya would be a man Kodano as almost one machipa, San Sosha Wamcotrono, Yamebama one HNE. Time as they obey in social. Yeah, when you mean and Yamila and watch your examination. Yes, watch your examination, which you examine practice this year. We have financial. And I do say, Momo Patrubian, Yamibaman and Sasso, Emma, and this time around the non-singing penny for the MP and the regional minister. I can't want Buma, I won't buy the name the Atankola. I know what you know, I do show for you, Yamiad Mawachana, one better Sorana, Massatania, Diamp, and you for quiet, was how the quadrum woman, and Korana so does see. I was your way and Kodano, our Mokotro BC, no, and not your two woman came. Na ye free matemo, ye free and inchemo, if you jakwa brain of Messimo, and no, I was antimantemo. Akom DAJHS and so Eshokromo na ewo and na head teacher at the Mosque Yera also appear what their foot to a crone be aqua the amount quada a friction econo one quaquatre won't be seen social na upon one sam no wakaye and no chino a foot to be a kahun was side editor to say. As at now in India, I'm saying school be prepare when they don't correct. And Kurama there call 92, and now 47, and then now 45, and I more. And say, what be I was here near the one of you DHS from the sea, DHS trade, and say, yeah, you need to me. I'm more quiet, I'm saying, yeah, on Wednesday. I feel to a cry, the person did my and cry, and say, Sunday, Umunianum, a year, Kakra, with the friend, quiet, the most in this could be a university, and also Kakra class on the friend. I dear hard. Examination of practices. So we don't want acquisition Manafi, which at you, Ntipanquani, a trip to Grana. You almost soon be a neighbor, I'm a little car. And what you was out to us, so sure, so when it's one from DHS 1
wɔnom wa wo yɛ hia pa ne ma ne akade yɛ betimi aboa ama wo mesua fa ne ntampa fra wo wo mafam no ɛyɛ na ho akwatwe no ntino akoto de asre aban ne mpanyimfo sa daroma wɔmra wɔn sra ban mu adia higher pa school dan higher any school dan no tete atakwa me dan bia wo hu na enya de ya wani beje ho to so bia mo so toilet any school man toilet a ewo school mo si ha no hu sesi wono no so enya adwuma kurofo na gia fa mind tantantan nti akra no kra wo hu a ne nye ho so obekọ wo no afi school man no na ka enam ewura ha na ma de ne na ba bia wo pese okọ ba bia onenam wo yifiri wono mo so a enkramodan eben school no pa nti omo sori na se omo se omo tiam na omo ye omo sori no a tin se enkra no ewo school no no na che se disturb wo ma ha ade ba kwa ma hu wo ayo awofo no se awofo be school ba be takre teacher for there ebi ni ha no so omo ye bibia kama ko school ba bia obekọ na nkrofo akoko toilet abi school mo aha ebi ni ha Abusia ha teacher ya wono da kom DHH se kroba ko ye no ehye afija kwabre north mesima santimantam no yewura owusu nene ene etie na yanko obi maso efri na wotwe wieye eba de na nye asem kuma ewo Los Angeles ne California empotem honum na enene da etoso miensa ye omanfo chese ye kire mu odin wo mo de asore wo empotem honum a immigration ene custom enforcement fo mo adwuma wo mu edie ewo California ne empotem no omanfo chese entwe ye kura enti wo mo ye kire edi etie sankrofoi na ye kasa die ye chese aprosifo enya aprosifo ketwa ene yesum wo mu nyina akwakogu Los Angeles honum a wo mo kire mu sese sia de bia bi wo honum kura ye se hode eni ho kwan se wo manfo ewura asen ahodo ye twa eja tumu ya manfo eye dede ebi mu luti niema eni niema bi etete sanam so ma ye kasai ye chirem se British photographer bi ya ohonom kura ya body tuo ya se sia no woda ya sabia dendenden ya doctor for ehwese ne ho beto no enye ono nko a ensentroni bi esi wo free Australia ye ono so ba ye so wo ba report de ye koso ewo empotem ho no so etu aka no am ye kase ono so bebia woda enye na ye chirem se Donald Trump America mampanin watches se ne nioma esifa eko ewo Los Angeles hono de enya de ebebo antie ni manimu ya wo mo afre bambofo National Guard fo de wo mo potem honom se wo mo nyere ne mamu dankran se de be ya asumdue ebetimi ayi ni ti na wo mo ayebuobo mu tuo ni wo mo nam so eto nanom won sie do no sa ne mani nyina no wo besi ho kwan weso ne gina na prompter rekase ba Yabobo no yate asie na nsamo de ba no de makoche ne bi ansa coalition of concerned youth ade ato aban no anim sa one Ghana cedi eto no a o pese wodeba no onchi ensensen enu ada wodum kanea e wo bo asia bompe kroma ne wo so ye no wani ehu adepa mami bia wanya mfinhia no aduonu mwotwe wokwo hu ye na watwa no kon na one Ghana cedi eto yanka ene ena esese ehu dwumadie hyase no GRA4 say wo matu ahyeda secure sanitary pad aboye chidom at the sanitary pad papa ebabeta yachi obai wenya bia wawie kura end point homeopathic clinic ni obeye free wase no nyina yade no ewonom na last stop no agina woba wo pa wo be ma so pa wo na prostate na ehawo ana wo liver wo kidney ena ho atechema corner end point homeopathic clinic no adokota for ensure so kwa bana sa massage na womba na kama diama physiotherapy ani ade ni nyina won mo je Accra Shell signboard Spencer Road wono abwo hia wo kumase 0244 867 068 0244 867 068 anafi Leicester Company Limited the years toothpaste and years toothbrush no enso abedwaman so kopebi na fa pa se home nsem begina ya manimonyam shabem ama wo senso ho nsem no ejra abran 0501 619 588 and 0501 390 338 to free one
wabeje wo so no ne wo adidwa Nana Kojo si Kampala Metade, Yakoba Justice and Plemo Bema, Dancy, Wunyama Papa, Nanchain and a Yakoja dear free. Say, not to apply with building wires, a wood wall, cement in iron rods, and Chancy at the Bodan show, meaning be a war. Now, what's your cry? Say no, on Sa Ebecano, Kuma Senso Sa. 4 programs, Yakosu, Memu, or Danina. Hajia special foods eho en womo eteki no hacho atomic kwan so en na obenya womo ben transition ye delivery e de koga na half na ba bia Facebook TikTok ni Instagram eho nyina okwa wonsa ebeka Hajia special food fra womo e was 0246359921 0246359921 ni edidi wie sana nyare wahodo eba na eba betiti ni padua no a 21st clinic en womo ne te edi efri ho na yarwa ahodo ya wo sande wo mabiri mo agidi adodo no a edi nim eye sciatica woto asentin no edi ba wo namro mu hotwetwe wo tena sekura na ye ohawo edi amawa 21st clinic en ye kanfo edi amawo awie enkra kumase ba bia gana ha amama ya hodo nyina eso takwa nkranza techiman sunyan takwa takura de ba bia branches no ebi ewo honom 0540311311 0540311311 yumakui adaroma ene ye de kase bono ebremu awie yi akenkanfo no eye basan ajoa asare enemidin mene Akosia ejewa kwade boaten enafe ohine re mame ekua yeboa esia mabronya piaga Facebook message de bia ba wose yera mahama beska megana fopa we dom so levi no comments apila 2 ano say oh nana osebo nso asante mampo ohine rest in peace wose nenchia ekọ ede ama empanyufo ebi nana ekua moaten so ablekuma central no de baye wose NDC fo mu kaso mu yi levi no mu di levi na ba besi anana chese Ghana fo hu mu ntrekese no wose wo machi wo mu dadaada wei ene afoforo bi ena ebeda wo no asese awie wakan ye ho e wo Facebook ni YouTube do messages no e ba ye sorry adwaso na afi mo bro wasem e obi asem te se frama e fo bi a ho ye de atoa mo so e wo SOMPA 106.5 FM ya da mo ase ama monitor